Kembali shuni pi bro, sa kani ka video mentapat ngan hikaya pi man batai pi kumno ban page yaki question paper ki jong pi kumno pi yo ka nomak pi yo ka no ka badai ka no ka balaj te kumno ba pin page pada ba pin check pin le kumno ngan batai pi kani ka video komentar te kitu ki pasal exam te kila ban page ba pi bakla ka ba pi dei ki pila ban check ha hang ne pada tengan pin pi kumno ban check te pin le anda pila login mo kan ngal deb login kan mi kumne ngal batai pi ban login kumno ban login ada login hapo ka SSC lech pok SSC shwa te sa login pendap password pendap registration terhadap untuk pada lech answer key lane dam lech tur kum le kladon kan hapo yu te hangne oke mo dengan spin i beda ka direct mo non kam man lech yang turu te shule direct ka napo website ro kalong hi oke baik shule direct website bang ne la thok mo uploading a final answer key along with question paper kadon kan nemo kan notice hapo ssc.ac.in klik hang tu download dekat tu kaleng kan oke hang tu download dekat tidak download itu kelap download tu kaleng kad thong nemo final answer key constable jadi asa review klik here tu then lah klik nang tu roll number as per admission certificate password te roll number unde roll number jo kata exam jong pi oke baru password pada date of birth akan mau roll number udah roll number jangan katuka bapi apply tesa check untuk roll number password pada kedai date of birth kan mau date of birth tesa login dalde login te pinjok kumne dawan kumne I close dalde close click here mo to download your question paper for constable GD in CPF NIA SSF and Rifleman Assam Rifle 2021 click here to generate it sa klik hang tu tem submit kan ka karteng jong pi peng tu la tu ka exam pdf po kan ka yon digital zone IDL Z Gualapati roll number kata baje GD pela tho mang tu te hang ne la load ba ro pinsa check ma pi mo gi jong la de te kan ka question paper yo badai walaj tengan sa peni biang da ka video te hang ne ngas pen i kumno ba pin check te pinsa yo hi kumne te kan no score ka badai balaj pe ne gla pen i mo pe hang ne klik tu kan ne day kan ne day ada baklang pe tu today tu la pen i hang tu pe hang ne ka day question hang ne ka day number 4 dai la klik choose option number 1 wrong kan te kan ne ka video jong kan ne question paper ngan sa ni pada ka video atrai tang tu pla nang hi trai ba pen page ya question paper jong la de ada menang saong po ka comment mo kulish bun tang gini kulish bun